vegna för jag finna gastan bjöd knötlen hjärtligt välkommen. Och det är anbudsfinaler i stil 4 och 5 och jag smaltrunchen och pilton att ranka sina. Följande som är Jose, Hanna Finnagafella Stök och Klaxuga Finnagafella. Anbøyene i kapasitet kjøkkennen, låp og bar, og byte og gulv. Og mannfolkasøyene gulv, beinsvart, ringar, rekk, låp og parallellbar. Og til å døme det Kristina og kvinnesøyene, Rebecca og Mari og Anna Kristina. Og ved barna sitter Anna Market, Astrid, Anna Paula og Sanni. Av mannfolkasøyene det Hannes, David, Sonny, Rianne, Aron, Ole og Tone. Rævritjan så sånne piltarsmadrange byrja av gulvnån, og sti 4 byrjar av bar, og sti 5 byrjar låp. En kiosk og pjå, som du er velkomna kjeipa i, og her vi byrja så vi første ørende tjåsansen og sånt. Så mest ikke helt seg. Og märkligt. Det är så snära piltar smaltranger skiftar stomma gulden om man kappast. Så tar jag en pilter i livet så blir jag en smaltranger på ena vägen. Best frá rauðu húsi læðast refa hjón og lafir bróð kjafti lerk í skógurinn. Hann fær nú margt að vita þegar kóngurinn með kross í hendi koma hersveitin.
stafliskraft í engin maður veit og enginn fær að vita að kóngurinn með kross í hendi koma hersveiti til að ná í skemmtinsvalir ná krafna sjá að nú færi sjúkleg árátta fær þá til að virka
you don't even notice. Baby, what am I supposed to notice? Never mind, just forget it. Tell me what am I supposed to notice? That I've been spending my whole
Till som filmläggaren som mangla och skibande och tar komma in.
by sunsets, they're all the same. 'Cause the light is wrong and right. From a spider's web, the piano are black and white. Listen in your mind. I could tell you to go to war, or I could launch wings and fight. I know she's right, and I hope he does when he sends you to fight. 'Cause the light from a spider, the piano are black and white. You sound like a million in your mind. Should we act or not play? Should we chase the moments away? Should we live? Should we give? Remember forever the guns and feathers in time. Is the light wrong and from a spider's web, the piano are black and white. Listen in your mind. The piano keys are black and white. If they sound like a million colors in your mind. Listen in your mind. Tell me stories before I go to sleep. Tell me what you're thinking. Is it funny?
Slå in på det bara. Ja, det gick. Vad du gör? Nej. Jag menar still här bara inte att det liksom upp så ska det berättas det. Spännande. Och det ska bli långt. Ska vi nästan bli mer armen sant. Okej. Ja, nej, inte två där. Antonio. Vad har du kvar? Smålar du kvar?
Då så.
Kunde jag inte rycka just det klara när man kör ut. Jo. Jo. Fick jag in nu?
Kjelsar. Og Mercy Fold. Så er enda kappingen nesten kommet enda, og vi mangler bare Heirisbergs andan. Så hvis jeg trykker, kan settes ned, og kjeltebærene kommer ur her. Til å handa Heirisbergs i det har vi Herald Johansen ur Jåsnon. Og ja, vi börjar vid Pilton. Og gulven. Nummer 3, vid 13,8 stigen, blev Jørkjell Vistein urstøk. Nummer 2, vid 14,9 stigen, blev Alexander Klevang ur Hanafina Gaffela. Og nummer 1, vid 16,5 stigen, blev Paul Richardsson urstøk. Og gjør den hånd. Takk for det. Så får vi til beinsvart. Og her var det trutcher som nummer 1, og 2 fettler nummer 2 og 3 borste. Så nummer 1, vi 14,45 stigen, blir Paul Richardsson urstøk. Alexander Klevang ur Hanafina Gaffela. Og Jens Eli Høy urstøk. Gjør det noe annet. Så får vi et ringar. Og her var det trutcher som ble nummer 2. Og 2 trojern borste. Så nummer 2, vid 12,6 stigen, ble Jens Eli Høy urstøk. Alexander Klevang ur Hanafina Gaffela. Og Wilhelm Johannessen ur Jåsnon. Nummer 1, vid 12,65 stigen, blev David Dalskär ur Hanafina Gaffela. Takk for det. Så får vi gjøre til lov. Og nummer 3, ved 15,65 stigen, blev David Dalskär ur Hanafina Gaffela. Og nummer 2, ved 15,25 stigen, blev Alexander Klevang ur Hanafina Gaffela. Og nummer 1, ved 16,8 stigen, blev Paul Richardsson urstøk.
Ge den en hånd. Takk for det. Så vi kom til parallellarbeid. Og nummer 3, vi 12,35 stigen, ble Jørkjell Stein urstøk. Nummer 2, vi 12,65 stigen, ble Jens Eli Høj urstøk. Og nummer 1, vi 12,25 stigen, ble Paul Richardsson eisen urstøk. Og vi gjør denne hånd. Takk for det. Så er vi kommet til rekk. Og nummer 3, vi 11,3 stigen, ble Jørkjell Stein urstøk. Nummer 2, vi 11,45 stigen, ble Paul Richardsson eisen urstøk. Og nummer 1, vi 11,9 stigen, ble David Halsson Dalskær. Ur han har kunnet gaffe da. Og vi klapper for dem. Takk for det, og hjertelig at dere. Så får vi gå til stig 4 til Jetton. Og vi begynner ved lov. Nummer 3, vi 11,2 stigen, ble Mia Højgaard, ur Hanna Finnvegafella. Nummer 2, vi 11,3 stigen, ble Bara Sjurasson urstøk. Og nummer 1, vi 11,38 stigen, ble Anna Reinheim ur Josnon. Og vi gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi til bar. Og nummer 3, vi 8,45 stigen, ble Mia Højgaard ur Hanna Finnvegafella. Nummer 2, vi 8,6 stigen, ble Bara Sjurasson urstøk. Og nummer 1, vi 8,9 stigen, ble Tynna Paula døtter ur Josnon.
Og vi klapper for dem. Takk for det. Så vi kom til Bita. Og nummer 3, vi 8,3 stigen, ble Katrina Melnardøtter ur Hana Finnlagafella. Nummer 2, vi 8,5 stigen, ble Heidi Sørensen ur Støk. Og nummer 1, vi 8,6 stigen, ble Anna Reinheim ur Jåsno. Og vi gjør det med en hånd. Takk for det. Så mangler bare gulv. Og nummer 3, vi 8,4 stigen, ble Katrina Melnardøtter ur Hana Finnlagafella. Nummer 2, vi 8,5 stigen, ble Teresa Jakobsen ur Støk. Og nummer 1, vi 8,5 stigen, ble bare Sjøradøtter Eisnjørstøk. Og vi klapper vid dem. Takk for det. Og hjertelig at lukke. Så får vi gå til smådrønter. Og vi begynner ved gulden nå. Nummer 3, vi 16,03 stigen, ble Knut Knudsen ur Hana Finnlagafella. Nummer 2, vi 16,06 stigen, ble Jon Johansen ur Støk. Og nummer 1, vi 18,56 stigen, ble Bjarke Johansen ur Jåsno. Og vi gjør det med en hånd. Takk for det. Så får vi et beinsvart. Og nummer 3, vi 12,1 stigen, ble Baldur Niklasen ur Hana Finnlagafella. Nummer 2, vi 14,3 stigen, ble Jon Johansen ur Støk. Og nummer 1, vi 16,6 stigen, ble Bjarke Johansen ur Jåsno. Og vi gjør det med en hånd. Takk for det. Så får vi et rinker.
Nummer 3 vi 16,9 stigum blev Jon Johansen ur Støkk. Nummer 2 vi 16,2 stigum blev Teitur Hansen ur Hannafjord Megafella. Og nummer 1 vi 18,5 stigum blev Bjarke Johansen ur Jåsnon. Og vi gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi til lov. Og her var 2 trøyere. Så nummer 3 vi 16,5 stigum blev Knut Knudsen ur Hannafjord Megafella. Og Heraldur Karlsson eisen ur Hannafjord Megafella. Og nummer 2 vi 16,5 3 stigum blev Julian Lutzen ur Jåsnon. Og nummer 1 vi 18,06 stigum blev Bjarke Johansen ur Jåsnon. Og vi klapper videre. Takk for det. Så får vi til parallellarbeid. Og nummer 3 vi 12,6 stigum blev Baldur Niklasen ur Hannafjord Megafella. Nummer 2 vi 13,6 stigum blev Jon Johansen ur Støkk. Og nummer 1 vi 18,1 stigum blev Bjarke Johansen ur Jåsnon. Og gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi et rekk. Og nummer 3 vi 11,9 stigum blev Heraldur Karlsson ur Hannafjord Megafella. Nummer 2 vi 12 stigum blev Jon Johansen ur Støkk. Og nummer 1 vi 14,6 stigum blev Bjarke Johansen ur Jåsnon. Og vi gjør dem en hånd. Takk for det, og hjertelig slukke. Så får vi her til sti 5, og vi begynner ved låp. Nummer 3, vi 11,9 stigum blev Etna Trols ur Hannafjord Megafella. Her var det 2 ektere,
Så vi 12 stigen blev Birgitta Debus ur Hannafilmagafella och Olivia Rajani ur Josnon. Nummer 1. Ge den en hand. Tack för det. Så får jag till förskottnappar. Och nummer 3 vid 6,4 stigen blev Helga Mikkelsen urstök. Nummer 2 vid 6,6 stigen blev Birgitta Debus ur Hannafilmagafella. Och nummer 1 vid 6,8 stigen blev Ronja Johansen ur Josnon. Och vi klappar vid det man. Tack för det. Så får vi till Birgitta. Och nummer 3 vid 6,5 stigen blev Olivia Rajani ur Josnon. Nummer 2 vid 6,6 stigen blev Hjördis Petersdotter ur Stök. Och nummer 1 vid 8,2 stigen blev Ronja Johansen ur Josnon. Och vi klappar vid det man. Tack för det. Så är bara ett ampo efter. Och till era gulven. Nummer 3 vid 6,0 stigen blev Ronja Erlingsdotter ur Hannafilmagafella. Nummer 2 vid 8,2 stigen blev Birgitta Debus ur Hannafilmagafella. Och nummer 1 vid 8,4 stigen blev Olivia Rajani ur Josnon. Och vi gör den en hånd. Tack för det och hjärtligt att locka. Så kunde jag trycka gå upp att stanna. Och jag vill räkna för Finlägga samband. Tacka för en god kapping ut det. Och tacka Joston för att ha kipat för kappingene. Så man klappar att man kör ut mest litt.